ufite imbaraga nyinshi zo kumutega amatwi akakubwira ibyabereye muri repetition ndetse akakubwira n'ibyo yabonye agiye gukatisha shu ku isoko akakubwira n'ibyo yabonye ahuye na Mukamutegetsi na Muka Claude akabivuga yarangiza akakubwira ngo ese wewe ntacu wo bivuga uko ese ibyo mbaye nkubwira nduhaye ubyumva uzomubwire ngo nabyumvise. Ariko reka tuganire kuri kimwe kibafitiye umumaro mwembi, naho ibyo kuvuga kuri Mukarunaka yabonye agiye ku isoko cyangwa telefone yakiriye ya Mukarunaka amafuti Mukarunaka yakoze cyangwa ibyiza Mukarunaka yakoze, mubere umujyanama n'umuntu ushinzwe koriyanta imitekerereze mu gihe ubona ko icyo avuze ntaco uri bukivugeho, orient imitekerereze ye. Twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment, abadukurikira kuri Ruhanama TV 10. Reka tubiyegereze aho muherereye hose mudukurikira, abo bwije reka tubirizeho abandi tubaramutse bitewe naho muherereye dukurikira. Tuguha ikaze muri iki kiganiro tugiye kuba dukorana na Ruhanama. Reka kandi tubanze dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe kuri Joshua Entertainment no kuri Ruhanama TV 10. Abatarakora subscribe bakore kugira ngo dukomeze tubagezeho ibyiza tuba twabateguriye. Kamaze nkwiyegereze aho hanyuma twinjire mu kiganiro. Kaze. Yego, murakoze cyane bwana Joshua Entertainment. Tunashimana n'Imana yuko yaturamukije ko twongeye kubona n'Imana bihere gucubahiro cyane. Yego. Kuramuka nukurama. Yego. Kuratuba tubaye abarame uyu munsi kubera ko ntitwirengagije yuko hari abandi baryamye ariko ntibwaca. Yego. Twinjire rero mu kiganiro cuno munsi cyo tugiye kuba tuganiraho, twibazaho ndetse kandi dore yuko hariho ubumenyi waba ubifiteho n'ubundi no mu bijanye n'imitekerereze y'abantu. Yego, dore ko n'ubundi ico tugiye kuganiraho kitari kure y'imitekerereze kuko no umutwe ganiko. Tugiye kwibaza impamvu ki muri kino gihe divorce ziyongereye. Kuki divorce ziyongereye muri no minsi kandi urebye ku ruhande rumwe urebye neza wakabonye kari bw'ingo zakomera. Turaza kugenda tubyinjiramo wenda kubera yuko ubu hari amafiansaye y'igihe kirekire abantu baba bamenyanye, ibyo byaba impamvu yo kuba barambana. Hari ubuzima buba bwahindutse n'ibintu byinshi turagenda tubyinjiramo, ariko se tukibaza kandi kubera iki zabaye inyinshi, ubwo ndavuga divorce mu ngo. Yego. Murakoze cyane, uvuze ikiganiro ciza kiririshe gikora ku buzima bw'umuntu. Yego. Uwari we wese. Divorce mu rurimi rwacu ni itandukana ry'umugabo n'umugore baba barubakanye bashakanye, byemewe n'amategeko. Yego. Dayere mbere yo kuvuga divorce, divorce iba mu bubakanye mu bagize mariage, kandi mariage mu buryo bw'amategeko izivuga ngo mariage est une union volontaire entre un homme et une femme conformément à la loi civile. N'abantu biyemeje kubana mu buryo bw'ubushake bwabo kandi n'amategeko akaba igihamya cyangwa gishimangira kugira ngo abantu bubakane. Ariko se ukibaza ngo kuki kuri none divorce zibaye nishi, arico gihe abantu bakagombye kubakana bakabana cyane. Kubera yuko reka twibaze akenshi no ku mico yacu no ku bwoko bwacu, iki gihe ni igihe dufite amafaranga arutayo twagiraga wenda tukiri iwacu. Iki ni igihe abantu bamenye imikorere kurenzaho iyo twagiraga tukiri ruguru iwacu. Iwacu twagiraga imikorere isa n'imwe twari abahinzi borozi.
ariko ubu twabaye abacuruzi twabaye kugeza kuri kino kintu ca social media ni kinini n'umutungo munini yego ariko se kubera iki kino gihe arico gihe dufite ubwenge bwinshi ariko kandi arico gihe hari ama divorce menshi kubera iki kino gihe arico gihe dufite amafaranga menshi ariko kandi akaba arico gihe dufite ama divorce menshi kubera iki ba data basazanye na ba mama ari abakene ariko twebwe dufite amafaranga akaba aritwe tuhaye dutandukana yego reka nkubwire no jambo ndavuga amagambo nk'atatu ijambo rya mbere kubakana n'umugore ni amahitamo ijambo rya kabiri guturana nawe n'ubwenge ijambo rya gatatu umwuka n'umujanama ubwenge bwarabuze se andika hayo yatakusaidia nauliza akili imekosekana ubwenge ntibwabuze ubwenge burahari ariko ntibwakoreshejwe ubu ngubu umukate ndi wo gusanga muno mu nzu utagiye kuwuhaha kandi ufite amafaranga biragusaba kuja kwiduka kuwuhaha kuki wo kwibaza ngo se kubera iki abadokiteri bahaye bakora ama divorce docteur akananirwa kubana n'umugore ariko umuntu utarakandagiye ku ishuri agasazana n'umugore icyo naco wenda tuzokugaruka mu munsi wacu kubera ko abanyabwenge bakomeye aba intellectuel aba docteur aba psychologue abatreta imitekerereze n'indwara z'imitekerereze mu mutwe y'abantu barimo bakora ama divorce ariko kandi abatarakandagiye ku ishuri batiza n'imitekerereze y'abantu ngo bamenye ngo umugore yagize ikibazo nico kibateye gutandukana ibasazanye n'abagore babo ijambo rya mbere navuze yuko kubakana n'umugore ari amahitamo uhitamo uwo muzubakana nawe akaguhitamo mukabana ariko kandi kubana nawe n'ubwenge Mungu umwe yaravuze ngo umugore ngo yamutengushe ngo ariko gato ukiraho ku bintu by'ubwenge wenda n'abantu bogira curiosity cyangwa se amatsiko kuri ubwo bwenge kuko turebye Nelson Mandela intwari ya Afrika yaciye muri divorce inshuro zibiri urumva Bill Gates umukire wa mbere ku isi yaciye nawe yaradivorishije inyuma y'imyaka 27 noneho we urumva uwo bita Jeff Bezos ni umuyobozi mukuru w'urubuga bita Amazon ari mu bayobozi bakuru banarushinze nawe yaradivorishije urumva ibikomerezwa by'isi n'abandi benshi hano hari undi mugabo ngo ni King Henry wa gatanu nawe yaradivorishije n'abantu bakomeye twobona umubare w'abanyabwenge badivorishijwe hano hari undi umuhanga w'ubugenge umufizisiye ukomeye ngo ni Stephen Hawking yaradivorishije urumva abo ni bamwe mu bikomerezwa cyangwa se mu bantu isi yatunze inatunze bamwe baracariho ariko banani kandi abanyabwenge bakoze ibintu isi yose iri kugenderaho urumva kuri uno munsi iri gukenera isi iri gukenera ariko urugo kubana n'umugore bikabananira urakoze cyane ndagusaba ngo kino kiganiro tuzakigiremo ibice bigera mu 10 kino cha divorce garuka kandi ku ijambo gato singuciyemo ejo bundi nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuga ngo ni gute abantu babiri babana mu nzu bananirwa kumvikana urakoze cyane urugo ntirwubakwa kuri formule warumbwiyemo abanyabwenge baba physicien umbwiramwo ba Bill Gates umbwiramwo ba runaka ba Nelson Mandela intwari ya Afrika itangaje yafunzwe arangize uza amahitamo yavuze afunguwe yaravuze ngo ahisemo kubabarira urumva reka nkubwire kino kintu utandukanye ubwenge na connaissance akize cyangwa se ibyo umuntu amenyera mu ishuri iyo ukeneye ko bihinduka inyunganizi zo kukubakira urugo bishobora kukubera facteur yo kukubakira urugo ariko kandi ntibishobora kuba base byo binyunganizi yo kubaka urugo ariko ntibyo bishingiro ryo kubaka urugo
ico wize gishobora kugufasha kumva ico umugore wawe avuze, ukanamenya ko afite ikibazo mu buryo bw'imitekerereze kubera ibyo wagize gute, ibyo wize. Ariko ibyo wize ntibishobora kugufasha kubakana n'umugore. Iki kiganiro nk'uko wari ubivuze ni kinini cyane kandi dushingiye no kuri iyo fagite gusa y'ubwenge ngo kubaka n'ubwenge na Bibiliya kubemeramana niko ivuga, ariko aho hagati hari ibintu byinshi birimo. Nico gituma nakubwiye tugomba kirambura kikazagira byubura ama episode agera muri 4-5 cyane. Nico narigiye kubwira umuntu yakwibaza ubwo bwenge ubwa aribwo. Bibiliya ivuga ngo ubonye umugore ngo babonye ikintu ciza. Ica kabiri, umugore niki no mufasha. Yego nari nkubwiye ko Bibiliya ivuga ngo ubonye umugore babonye ikintu ciza, kandi umugore akitwa umufasha. Ariko no mufasha uza gufasha umutwe w'urugo ari we mugabo. Nukuvuga ngo we utegerezwa gutekereza, umugore akunganira ibyo watekereje, cyangwa yazana igitekerezo. Reka gira nkubwira ibintu byubakira abantu. Nakubwiye ngo kubaka na amahitamo y'umuntu. Kubana n'uwo mwubakanye n'ubwenge, umwuka n'umujyanama. Ubwenge rero bwo kubaka urugo rw'umuntu, ijambo rya mbere mu bintu bigize kubakira umuntu, hariho responsabilité z'umugabo, hakaba na responsabilité z'umugore. Kumenya kuzuza inshingano z'umugabo. Mu magambo manini yananiye benshi nabo banyabwenge wagiye uvuga, bananiwe gutega abagore babo amatwi. Kandi ndakizi ko kino kintu kigoye mu mico ya benshi, ariko intambwe yo gutega umugore amatwi, kuko ibintu byinshi abadamu bacu batubwira ugiye no kubitegera ukabiha umwanya byo guteranya n'abantu, ariko biradusaba kubaha umwanya bakavuga. Kuko umugore yatavuze, iyo umudamu atavuze, bibyara kuvuga ngo uramusuzugura, kandi utamusuzuguye ariko wavuga ko wamusuzuguye. Umudamu aje no guhaha yagaruka kugira ngo urabona sheri, ngo none ngeze ku isoko nkusanga ko baravuga ngo mukarunaka ngo yagize gutya na gutya na gutya, ngo uzi noneho ngo aho twagiye muri repetition, muri practice, muri korali, ngo hari aya makuru naya. Uzi noneho ngo umwana wa runaka bavuze ngo afite ubukwe, ngo n'umwana wo kwa runaka. Mu ibintu akakubwira ibintu 15 bibiri ari byo wenda bishobora kuba bireba urugo rwanyu. Ariko turasabwa gutega amatwi umudamu akavuga kugeza aha kubwira ngo ndasoje. Aho ngaho turakomeza twibazeho ibintu byinshi. Aho ngaho hari ukukubwira amakuru nyine adafite icyo muri buyakoreho, juste bisaba kumuha umwanya akavuga, akakubwira ayo makuru. Hakaba n'amakuru yaba afite agusaba kugira icyo ukoze, ari kukubwira wenda kora iki ngiki. Nk'umugabo mu gihe ubona icyo kintu ari kukubwira kidakwiriye, kuko bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Ashobora kuba we yibwiye yuko ari gitunganye, ariko kidatunganye. None se uramutega amatwi gute? Reka gira nkubwire kuri kino kintu, kuko nutagikora urasa naho umubangamiye, kandi wewe wirinze izo ngaruka mbi gishobora gutera n'ubundi no ku muryango. Igisubizo ni cyakindi nakubwiye ngo kubaka n'ubwenge. Umuntu yaravuze ngo umugore ngo yamusuzuguye, ngo nimamufashe ngo atere haleluya 2 ngo yiyamiyo daimoni. Kiriya si ikibazo cyo gutera haleluya, ni ikibazo cyo kwicara mukaganira n'umugore. Ni role y'ubwenge. Umudamu arakubwiye ni rimwe se ni kabiri twese bazatubwira, nyamara ngo se kutawubwira icyo usubiza. Ngo se ko ngo ubuze icyo wovuga kuri iki gitekerezo, kandi ukumva mu by'ukuri umudamu ukubwiye ngo mukarunaka ngo yatukanye, umudamu ukubwiye ngo mukarunaka ngo bahuriye ku isoko ngo avuga gutya, akakubwira ngo muri korari ngo bagiye muri practice ngo bavuganye gutya, yarangiza akagusaba kugira icyo uvuze ku biganiro byabaye muri practice yabo. Ntacu ufite cyo kuvuga mu byabaye muri practice, ahubwo ufite
imbaraga nyinshi zo kumutega amatwi, akakubwira ibyabereye muri repetition, ndetse akakubwira n'ibyo yabonye agiye gukatisha shu ku isoko, akakubwira n'ibyo yabonye ahuye na Mukamutegetsi na Muka Claude, akabivuga yarangiza akakubwira ngo ese wewe ntaco wobivuga uko, ese ibyo mbaye nkubwira nduhaye ubyumva, uzomubwire ngo nabyumvise. Ariko reka tuganire kuri kimwe kibafitiye umumaro mwembi, naho ibyo kuvuga kuri Mukarunaka yabonye agiye ku isoko, cyangwa telefone yakiriye ya Mukarunaka, amafuti Mukarunaka yakoze, cyangwa ibyiza Mukarunaka yakoze, mubere umujyanama n'umuntu ushinzwe koriyanta imitekerereze mu gihe ubona ko icyo avuze ntaco uri bukivugeho, oriyanta imitekerereze ye, mubwire ngo ni ukuri nakumvise, ariko kuri kino gitekerezo nta gitekerezo ngifiteho, kuri iri jambo nta gitekerezo ndifiteho, kuko twebwe ntitugira ibitekerezo byo kuvuga abadamu b'abandi, ariko dufite inshingano mu rugo zo gutega umugore amatwi akavuga, yamara kuvuga ico muhuriyeho gifite inyungu ku muryango wanyu mwembi, ukamubwira ngo kino ngifite igitekerezo. Ariko kino cyo kuvuga Muka Claude ngo twahuye agiye ku isoko, ngo duhura ngo yambaye nabi, cyangwa ngo twahuye muri repetition ngo avuga rino jambo niri ngiri, hari ibyo iyo umugabo buriya kwitwa umutwe si izina ahubwo nibikorwa. Hari ibyo twumva tukagira ico tuvuzeho, hari n'ibyo twumva tutagiramo contribution. Ibyo duhuriraho by'umuryango, kuko umuryango niko kubaka kwacu, niho ubwenge bwacu bubera inyunganizi, niho ubwenge bwacu bugirira akamaro, ni muri famiye. Ikiduhuza rero n'uyu mudamu nico mfitemo inshingano zo kumubwiraho no kumugiraho inama, no mu gihe numva yagiye koriyanta imitekerereze kutariko nkayoriyanta neza, ndetse bikagera naho mfata inshingano zo kuvuga ko kino kintu gikwiye kugenda gutya mu muryango. Ariko cyane wamuhaye umwanya, umugabo wese udatega amatwi umugore ngo avuge, byanga byakunda babana nabi. Habe no mu buzima rukristo, mu buzima rukristo, iyo umugabo adaha umugore umwanya ngo amutege amatwi, bikunda kubyara ingaruka mu buzima rukristo. Ariko umugabo wese ushaka gutunga ubukristo bwimbitse atera intambwe yo gutega umugore amatwi, umugore akavuga akidesharge, umugore akavuga akakubwira ibyo agaya, ndetse bimwe bitagayitse, kuko umwanditsi w'umufaransa yaravuze ngo les femmes, na Bibiliya iravuga ngo les femmes sont des créatures faibles, ni ibiremwa byoroheje Imana yaduhaye kugira ngo n'inzabya zoroheje. Iyo rero bavuga ngo urwabya ruroroheje, ikibindi buriya urwabya buriya ni ikibindi, ushobora gutera akabuye gato rukameneka, kandi iyo rumenetse hagaragara umwenge ntubukimenye mw'amazi, ntubukibitekeye mw'ibishimbo ngo bizashye. Ni ukuvuga ngo dutegerezwa byanga byakunda kubatega amatwi, kugira ngo n'ubukristo bwacu butazaba affected, butazagira ingaruka. Iyo tubateza amatwi bituma banezerwa, bibare ku mutima bikuruka. Iyo tutabateza amatwi bararakara bakavuga byinshi, bigatuma usa n'uwahengamiye cyangwa se n'uwavugiye abagore cyane, nkaho divorce ziva ku bagabo, ziva ku mpamvu yuko batatezwe amatwi nkuko uri kubivuga. Oya, turi kuvugana impamvu zishobora gutera divorce mu. Rero ako ni kamwe, ni nk'agatonyanga. Yego, niko nabyita. Ariko ntiwumve nyine n'abantu badutegereye ntibumve ko wahengamiye nyine gusa. Erega nimba mvuze kamwe, nimba mvuze imfura, hariho n'ukurikira imfura, hari ikindi gikurikira ico ngico. Kuko iwumva ko ari ako ngako konyine ngarukiraho, nako nahereyeho, ariko siko ngarukiyeho. Rero ariko ngenda cyari ku kintu cyo kuvuga ngo ubwenge, kuko urebye hari abamarana imyaka 20 bagatandukana. Ese muri iyo myaka 20 si ubwo bwenge buba bwarubatse, cyangwa se haba harabayeho gusa kwihanganira nyine muri ubwo bwenge bukeya, cyangwa se uko wabyita? Urumva ibyo bindi gatoya wenda urahita ukomerezaho. Naho uko numvise wari ubivuze ngo ni ukumutega amatwi, urumva ugasa mese ni nkaho kumubembereza mu yandi magambo. Oya, si ukumubembereza, no,
Urumva rero ahubwo sinzi nimba ari ubwenge nyine, ariko niko mu Giswahili bazavuga nyine ngo kujifanya mjinga ili upate chenye unataka. Si kujifanya mjinga, ni hekima. None sio hekima. Reka gira nje mbisobanure. Gituma tuza twubaka iwacu bagazubona iwacu. Twagaza dukunda kubaka amazu muci tugasakara kubera ko twagaza dusakaza ibyatsi. Ni ukugira ngo igihe imvura izogwa izosange inzu isakaye. Igihe imvura izogwa nimara gusanga inzu isakaye, abari muri yanzu ntibazogira gute, ntibazovirwa. Iri jambo ryo gutega umugore amatwi ni moyen ya prevention. Nuguteganya kugira ngo nigihe hozoboneka ikindi kintu runaka. Hari umugore wigeze kubwira umugabo bari baturanye no muri Afrika. Bagere hanze aramubwira ngo wanze kuntega amatwi, ngo ariko none hasanze bashobora kuzantega amatwi. Nukuvuga ngo yabuze ico yakagombye kugira gute, ico yakagombye kubona. Wantegereye. Nukuvuga ngo aho ico yakagombye kubona, ikintu cyo kumuhesha umwanya, cyo kumuha umwanya akamutega amatwi, ndaco yabonye. None yabonye abandi bagabo bakeneye kukimuha. Mu gihe ico yabuze nakibona nabandi, ashobora kuzagira gute, kuzagikorerwa nabo bandi, kandi nagikorerwa nabo bandi kizarakaza umugabo kibyari ki divorce. Ni kimwe mu mafaktere manini yo mu mugi umugabo agomba gutanga, agomba guha umugore umwanya akamutega amatwi, umugore akavuga muri byinshi yavuze. Umugore ntaza kubwira ngo bino byose mvuze ngo binsubizeho, si itegeko, ariko umugore aragusaba umwanya umutegera avuge. Mubuzavuga byinshi azoshiramwo za sheri 30, ashiremo muka Claude ko yasakuje muri korari inshuro 40, ashiremo ko yagiye ku isoko asanga shu yazamuye ibiciro, avuga namara avuga ngo se ntiwabibuka ko n'abana batarishurirwa ku ishuri. Voilà. Umubwira ngo nukuri bijya byose wavuze nabyumvise, ariko reka nje ngo ngusubize kuri kino uvuze cyanyuma ko ejo abana bazishurirwa ishuri. Umubwira ndi nari mfite amafaranga make kuri konte, none wowe ko nakugiriye ko twaremye rya duka ryacu ntayo ufite yo kunganira kugira ngo abana bishurirwe ishuri sheri. Umugore azakubwira ngo nanje mfite make, muri ya make narya make yawe, bitewe nuko wamuhaye umwanya ukamutega amatwi. Ibyamuka Claude ko amashu yazamutse ku isoko, ibyo gusakuza muri korari yakubwiye, umubwira ngo bino ntaco mbifite kubigusubizaho, ariko icyo ufite gusubizaho sheri ni ikingi cyo kwishurira abana ku ishuri. Rero gutega umugore amatwi ni inkingi imwe mu nkingi zikomeye. Ubu nyine kuri none abagabo benshi bakambije ibikanu bavuga ko badategerezwa gutega abagore amatwi, byababyariye kubana n'abagore nabi. Haba n'ubuzima rukristo kuri none, umuntu wese udatera intambwe ngatega umugore amatwi azava mu rugo yakoroganye n'umugore, kandi deje wakoroganye n'umugore tushobora kunezerwa mu kanisa, kuko icica ikanisa riba ryapfiriye mu rugo. Kuko erega ndi tunezerwa ko twageze muri akanisa, ikanisa rizarinezerwa nirino ridutuyemo, kandi rino ridutuyemo iyo rigize kiri koroga ntitwonezererwa muri ririya nukumasika abantu. Ngingo ya kabiri yije hariko sindanyurwa, tuzakomeza tukigarukaho. Twavuze se karakagaruka nakagaruka n'abadukurikiye mutage muri ngaho, ndetse no kuzindi pwe zitari izi ngizi. Urumva turi kuvuga kuri iyi pwe ijambo ryo gutega amatwi, tugiye no kuja kuyindi ni nyinshi. Nawe uri muri komanteri wandike ndetse n'izindi ngingo ubona, ndetse abari dutegereye ubu ngubu reka wenda mbabaze kino kibazo muri commentaire mugende mugisubiza. Mubona hagati y'umugabo n'umugore divorce iva kurinde? Yego. Iza kuba cyangwa iza kwemerwa habaye ubwo bwumvikane bwa babiri, ariko imizi source iba mubona iba yavuye kurinde? Ku mugore, ku mugabo? Nuko mwandikemo gusa ati ku mugore cyangwa se ku mugabo. Tubasabye kubaza ibibazo byinshi kugira ngo tuzabisubize. Yego. Ijambo rya kabiri ni imbabazi. Mvuye ku gutega umugore amatwi. Ijambo rya kabiri ni imbabazi. Imbabazi comme définition, ariko kandi ni définition iri spirituelle. Ni spiritual meaning nimbabashi kubivuga neza. Ni ibisobanuro biri spirituelle, ni nibisobanuro biri intellectuelle. Gusaba imbabazi no gutanga imbabazi ni amahitamo y'abanyembaraga, ni n'amahitamo y'abakeneye kugera kure. Andika hayo yatakusaidia. Nimenote. Ese imbabazi
zikwiriye gusaba nde? Ese imbabazi zikwiriye gutanga nde? Ibyo bintu byombi dukwiye kubyibaza. Imbabazi ninde ukwiye kuzisaba mu rugo rw'umuntu n'umugore, umugabo n'umugore? Imbabazi zikwiye gutanga nde? Nta muntu udakwiriye gusaba imbabazi, nta n'umuntu udakwiriye gutanga imbabazi. Erezema ko mwahuye mwembi mubihisemo. Ikibazo gikomeye cyabaye ubu nyine ntihakiba umugore ntihakiba umugabo, kandi bahari umugore suko ayoboye ko umugabo yitwa umutwe, n'umugabo suko ayoboye ko umugore yitwa umufasha. Ubu nyine ingo nishi zubatse mu manegeka, kandi bitewe n'iki? hari hakurya mu Rwanda ntibyaba bitewe nuko wenda utarakomeza, ntibyaba bitewe nuko umugore yibagiwe yuko ari umugore, ahubwo akumva yuko nyine baringaniye, cyangwa se yaba hari akandi kantu amusumbya, yaba ari uburyo bw'amafaranga, yaba ari uburyo bundi wenda bw'amashuri, ari ikintu asumbije umugabo, akumva yuko nyine nawe amusumbye mu rugo atakira umufasha. Ahubwo reka ngisobanure kino kintu. Iki kintu ni question ya responsabilité. Ugiye kunjana mu kindi ntarakibaza ntarakigeraho, kuko kiri muri pwe ya gatatu ico kintu, ikintu ca responsabilité. Ukuntu umugore adakwiye kumva ngo ubwo ari ukora ngo yabaye umutwe w'urugo. Nico kibazo rero gihari. Urantegera? Ukuntu umugabo adakwiye ukuntu umugabo adakwiye kumva ngo ubwo ari ukora umugore arera abana, ngo umugore izina ry'ubufasha ngo ryavuyeho ngo arasa n'umukozi mu rugo. No. Ico witwa mbere yo kugira amafaranga, kurumva, ntikizakurwaho no kugira amafaranga. Sizi ko wanufise kuri ico kintu. Ico turakivuga ni po ya gatatu. Ico witwa umugore n'umufasha, umugabo n'umutwe w'urugo. Umugore yakora umugabo adakora, ntibisobanura ko umugore abaye umutwe w'urugo. Umugabo yakora umugore nawe adakora, ntibisobanura ko izina ry'ubufasha ku mugore rigize gute rishize. Turi ku ijambo ry'imbabazi. Ni gute umuntu akwiye gutanga imbabazi ku mugore we? Akenshi umugore iyakosheye umugabo, ukwiye kumubabarira no mu gihe ataragusaba imbabazi, ariko no mu gihe kandi azi gusabye ukwiye kwihutira kuzitanga. Uti gute? Dutuye mu buzima tutaraba marayika, dutuye mu buzima kugira bazavuga ngo izibanye nizo zikomana amahembe. Dutuye mu buzima ubu ufite umudamu n'abana, kandi madame wawe afite intege nke ziwe, nawe ubwawe ufite intege nke zawe, ariko mu ntege nke zawe no mu ntege nke za madame wawe ikintu kizobafasha kimwe, cyangwa njyewe kizomfasha kimwe, ni ijambo ry'imbabazi. Kunezezwa no kubabarira sans condition. Ukababarira umugore wawe udashizeho itegeko, umugore wawe akakubabarira atabishizemo itegeko. Kuko igihe cyose uzababarira umugore ubishizemo itegeko, ejo akongera gukosha, uzasigara uhagarariye kuri rya jambo rivuga ngo nejo wakoze kino kintu. Sinzi kuri kunumva bwana Joshua Entertainment. Numubabarira ugashiraho condition, nasubira gukosha kubera yuko yambaye umubiri, ejo nasubira gukosha uzamubwira ngo nejo wankoreye kino, nejo bundi wakoze kino. Igihe cyose uzobabarira ushizeho condition, bwaca akayirengaho, bizabyara divorce. Uzababarire nkuko Yesu Kristo abidusaba, usubira unababarire nkuko ufite inshingano yo kubaka urugo. Udashizeho iyo condition, ntago ari yindi condition, uvuze ati ndakubabariye ariko ntuzongere, yego, waba ukoze amakosa. Ko noneho uvuze gusa ndakubabariye, ejo akongera ngo ndakubabariye, iwe ntibyamuha intege nkeya cyangwa se imbaraga ku ruhande rwiwe ryuko nyine yakomeza kurepeta rya kosa, kuko azi ko ijambo ari ndakubabariye. Dore nkubwire, turi mu rugo rw'abantu babiri bashaka kubana. Turi mu rugo rw'umuntu ushaka gutandukana n'undi iwe abishaka. Hari hakurya hari ikintu bazavuga ngo abantu basezeranye ivanga mutungo, warangiza umwe akaza nta mutungo akuye iwabo kandi basezeranye ivanga mutungo. Wantegere? Ubu bari kubyanga cyane ko hajemo imitwe myinshi. Yego. Noneho umuntu bakubakana iwe
wenda aje nkeneye gushaka uyu mukobwa kuko musanze afite amazi 2 cyangwa 3 ngakenera ngo dusezerane ivangamutungo kaba tuvangeje gana telefone kuko niyo nzanye niwo mutungo wanje n'amashati cyangwa umukobwa mushatse iwe ashaka ko duvanga dukora nico bita ivanga mutungo iwe kinda afite ni sakame na telefone na maquillage na mahere kandi amahere niwe ndaca zonunganiraho mu buryo bw'iterambere ry'urugo urantegera warangiza ukamwemerera ivanga mutungo iwe yazanye intego yo kugira ngo nimumara kubana zakunanize kugeza habaye kugabana wa mutungo kuko ikimugenza sukubaka agenzwa n'ubujura sizi kwa numvise ugenzwa n'ubujura birangira yibye ugenzwa no kubaka birangira yubatse twebwe ko turaganira ku bantu babiri bahuye bashaka kubaka ico naco tukigeraho cabasezerana bashaka ubujura naco tuzakidebata tukivuge tucanalize ku rwaco ruhande ariko babiri bahuye bashaka kubakana imbabazi zikwiye kuba priority nimba ubona kurya imodokari izi depas ukagira ngo mugiye kugonga ukabona uri muri ruhande arahagaze nuko uyu nguyu afite priority mu muhanda imbabazi igihe cyose zitaraba priority bizabyara divorce ariko imbabazi niziba priority sinzi ko hanufisha ikintu cyo kudepasa vuga ngo amen ikintu cyo kudepasa ni ikintu cyo guhagarika izindi modokari yawe gatambuka kandi nazo zazifite kutambuka kubera ko ufite priority natwe gatugira intege nk'abagabo kandi tutaza dukenera ko abagore bazivuga iyo umugore azivuze twebwe twirengera mu gukanyaraza kandi wakanyaraza umugore akubwira ati mbabarira ariko suko utaba wumvise ko ufite intege nke zawe nk'umugabo rero ni setanu ise tugezemo tukwiye gutera intambwe yo kumva intege nke zacu twamara kumva intege nke zacu kubw'inyungu imwe uzi ko abana benshi batuye mu mihanda ari uko ise na nyina bagize amahitamo mabi 55 y'abatuye imihanda base na nyina bagize amahitamo mabi umwana agakura abona se akubita nyina umwana agahita agakura abona nyina atazi priority yo kubabarira atagira umugabo atagira priority yo kubabarira nyina umwana agakurira mu nduru umwana akagira umutima unubwe umwana akavuga ngo urusuru rwo rwogira gute rwo kubamo reka nsohoke abana benshi bacu bari mu mihanda kubera amahitamo mabi yase utarahisemo priority yo guhitamo kubabarira erega ndi washatse marayika washatse umwana w'umuntu wambaye umubiri utegerezwa kumutega amatwi utegerezwa kumubabarira kandi babazi zikaba priority kuko nizo zifite umuhanda wihuta ni wowe ufite priority mu muhanda wawe ikindi uzi ko abisi nigeze kumva umugabo umwe ngo bamubwiye ngo umugore ngo yamuciye inyuma yamuhamagara umugore ngo utahe kwa nyoko kuri telefone ntiyamufashe yibagiwe ijambo ryitwa imbabazi wantegereye ngo ahitire kwa nyina yewe urugo ruradusaba ubwenge kuko urugo ni rugari wazanye umuntu wakuriye iwabo ufite imitekerereze yo mu basegege yo mu basinzira yo mu basita gato yaho ico caha kari cyo Bibiliya yemereraho divorce ikihe ico waruvuze ngo yamuciye inyuma wenda nuko watamufasha yego naho ngaho kubera ko yogendera ku magambo sero Bible naho ibindi byo n'amahitamo y'umuntu yego ndakubaza naje kwihangana cyangwa ndakubaza naje cyangwa gusohoza reka kubaze kandi ari n'igisubizo kubaha Imana agakora icyo Bibiliya imusaba reka kubaze kandi ari n'igisubizo ko Bibiliya yemera ko gishobora gutera divorce Bibiliya yo ntiyemera ko gishobora kubabarirwa titubwiye abantu baje guca inyuma y'abagabo babarire byose titubwiye abantu baje guca inyuma y'abagabo kuko nicaha kizotera no kurimbuka titunabwiye n'abagabo guca inyuma y'abagore babo ariko kandi nimba Bibiliya ivuga ngo nta kindi caha gishobora gutera divorce usibye icaha cy'ubusambanyi Bibiliya ihakana ku ico caha cy'ubusambanyi ico kidakwiye kubabarirwa jewe ntamye ko Bibiliya ivuga ngo nta caha kitagira gute kitababarirwa none se gato yaho ngaho ese kubw'inyungu zabo mwabyaranye uri papa Joshua uyu ni mama Joshua kubw'inyungu za Joshua kugira ngo Joshua azokure atagira trauma kugira ngo Joshua azokure atagira ibibazo mu mutima byasenanye nabyo gutandukana tiwotera intambwe yo kubabarira umugore waguciye inyuma
kugira ngo Joshua atazokurana agahinda. Niho nakubwiye ngo Bibiliya ukivugaho ushobora gukurikiza Bibiliya cyangwa se ugahitamo bigendeye kuri izo nyungu uzibyo mufite. Yego. Umva. Ashobora kuba ari abana ugiye kurengera. Ashobora no kuba dufite amahitamo meza twari twavuze by'imitungo ushaka kurengera byose. Urumva? Ariko biramutse bibaye hari ikosa ryaba ririmo ko waba usohoje ico Bibiliya isaba. Reka giranje kubwire no jambo nimba wantegere nakubwiye definition y'imbabazi. Definition y'imbabazi ni iki? Nakubwiye ngo na amahitamo y'abanyembaraga. Tiwanumvise. Nakumvishije. Uba wavuze ngo amen kuri ico kintu. Ngaho uvuga ngo amen nakumvishije. Oya ibanza umbwira ngo amen. Mbwira ngo amen awo Joshua. Nakumvishije tu. Nari nkubwiye ngo reka manza ndangiye amen warusabye. Ndayitanza. Urayitanza amina. Sawa. Nari nkubwiye ngo imbabazi na amahitamo y'abanyembaraga. Si amahitamo y'abanyantegeke. Dore ikibazo twagize. Umuzungu umwe yaravuze ngo Lenoir ngabirabura ngo bazaba muri pulse 10 zigize ubwenge. Ngo abirabura bakunda gusaza bakoresheje pulse imwe. Kandi iyo ukoresheje pulse imwe usaza uri umunyantegeke. Kandi za ntegeke wagize zishobora kuzagusenyera urugo, zishobora kuzatuma udakorera umuryango wawe, zishobora kuzatuma utagera kure kandi nziri hagera uyifite. Ibyo nabyo sinabyemera ko byavuzwe n'umuzungu kandi abazungu tujuru badushira hasi. None se nukuba ko abanyafrika ari twe dufite ubwenge bukeya. Jewe simzemera kubera ko byavuzwe n'umuzungu. Mzemera bitewe n'uburyo njewe develop. Ariko hari none se uzi ko umubare w'abasenya ari abazungu benshi. Reka gira mvuge jewe. Reka mvuge ico nijewe nanshatse. Abazungu bo bahora badushira hasi buri gihe. Reka mvuge ico je navuze. Niyo mpamvu na Yesu bamushize mu ishusho ry'umuzungu kuki batamushize mu ishusho y'intuzi. Reka sobanura. Ngiye kugaruka ku mbabazi. Reka ndeke ico nari mvuze. Nari mvuze ngo kubabarira na amahitamo y'abanyembaraga. Iyo umuntu akeneye kugera kure, Yesu yigeze kubwira ngira ngo ninde wari washonje ni Eliya, aramubwira ngo buzukurye kandi unywe kuko urugenzi ufite ari rurerure. Kubaka n'urugenzi rurerure. Biradusaba kurya no kunywa kugira ngo tugende urwo rugenzi. Kandi nakubwiye ko amahitamo yo kubabarira na amahitamo y'abanyembaraga. Ni n'amahitamo y'abanyabwenge. Abenshi bagize ngo umugore gusuzugura umugabo ngubwo ari ukora. Hari abafite abagore bagiye hanze. Umugore yamarogera hanze agatekereza ko akwiye gushorera umugabo uko abitekereza, adakwiye kumushorera nk'umutwe w'urugo. Umugabo yakora akagira ngo akwiye gushorera umugore nk'uko abitekereza, takwiye kumushorera nk'umufasha w'urugo. Kwiga kubabarira no kwiga gusaba imbabazi ni inkingi ikomeye yo gutuma urugo rw'umuntu rugera kuri. Nta udakwiye gusaba imbabazi, nta n'udakwiye gutanga imbabazi. Ariko kandi bitakuraho responsibility, umugore akamenya icyo arico n'umugabo akamenya icyo arico. Buri mwe wese akamenya aho akora nahagarukira. Ndagisoje kino cy'imbabazi. Ja ku kindi ariko wenda tuza guhina kino kiganiro ni kirekire cyane. Ikindi gice tuzibanda kuri komanteri mu bibazo bazaba babajije cyangwa ico bifuje ko tugenderaho. Nizo pwe tuzakora kuko iki kintu cyo kiragutse cyane namwe muri kureba kino kiganiro muri kubyumva ko cagutse. Hari ibitekerezo ufite, hari ibyo mugenzi wawe afite, byose mukomeze mu bitanga aho ngaho muri komanteri mwebwe uko mubyumva. Twagiye ku yindi po. Urakoze cyane. Ni pwe ya responsibility. Inshingano z'urugo. Niryo jambo ngira ngo waruvuzeho cagihe ni iki gitekerezo warutanzeho ku kintu ca responsibility. Nari mvuze ku twari tubihuje nibisa naho n'uburingani aho umugore abarusha umushahara cyangwa se akazi umugabo cyangwa se amurusha amashuri bikamwibagiza yuko ari umugore akumva yuko yaresha n'umugabo cyangwa se akanamusumba. Nigeze reka ngo akaroro nigeze kukibona umudamu umwe w'umukoloneli niba ntibeshe mu gisirikare cy'igihugu kimwe gituranye yaravuze ngo hirya y'akazi umugabo n'umusevire umugore n'umukoloneli mu gisirikare aravuga ngo hirya y'akazi iyo mvuye mu kazi ndi madame runaka. Urumva cyo kintu kundu uwo mugore yasobanukiwe n'uburyo bwo kubaka. Nyuma yo kuva mu kazi ndi koloneli w'igihugu
ndi madame swate Elize cyangwa ndi madame Mutegetsi cyangwa ndi madame Alexi nyuma yo kuva mu kazi. buriya abasirikare babagira na discipline ariko ari umusivile wundi ico bita responsabilité mu rugo. Urugo ni runini, nukumenya inshingano mu rugo no kumenya aho uhera naho ugarukira. Inshingano za mbere, umugabo ugiye kumenya ko urugo rukwiye kurya no kunywa no kwambara, ari nako umugore nawe akwiye kubimenya mu gihe afite ubushobozi bwo gukora. Ariko kandi responsabilité ntikuraho izina ryo kuba umugabo ari umutwe w'urugo, ntinakuraho ko umugore ari umujanama w'umugabo we. Sizi ko wanumvise. Subiramo iyo pwe kuko niyo abantu bibeshaho cyane. Responsabilité zaba zifite umugore cyangwa se umugabo, ntibihindura yuko umugabo ari umutwe w'urugo n'umugore ari umufasha w'urugo. Reka bisobanure gutya. Ubu nyine wena jewe sinkora, hakora madame. Buriya ntibisobanura ko madame wanje ari umutwe w'urugo. Yego. Afite responsabilité ya famille, ariko si umutwe wa famille. Sinzi ko wanumvise kuri ico kintu. Erega niba nitwa jewe Ruhanama Richard, suko yego, madame wanje kugira akazi kuri none, kwishurira abana ishuri none, kujana abana kwishuri none, kwishura inzu dutuyemo, kugabura mu nzu dutuyemo, tibikuraho yuko ari Mukaruhanama. ngo bimugira umutwe, ngo bitume avuga ngo jewe kuri none ndi Ruhanama baye Aime. Sinzi ko wanumvise. Ngubwo akora ahembwa agarantira urugo buri kimwe cyose, ngo avuga ngo kugeza kuri uyu munsi jewe ndi Ruhanama nawe wabaye Aime. Ikindi kandi niba ari jewe ukora tunze famille, tibisobanura yuko madame wanje atakira umufasha, atakira umujanama wanje. Madame arashara umujanama, dutegerezwa guhembwa, akwiriye. Uziko no muri umudamu akwiye kumenya umushahara w'umugabo. Hari abagabo benshi, abagore batazi pine za M-Pesa, ugasanga umugabo ahembwa 50,000 ariko umugore azi 20,000. Kuri iyo point ariko hari abagabo bavuga nyine ngo kirazira yuko wereka umugore ubutunzi bwawe bwose, ngo ugomba kugira ico wisigarije n'ubundi. Ese mbaze kuri none umugore wiyakora, twebwe dukwiye kumenya umushahara wahembwa. Nanje ndabashisha buriya umugabo nta namatsiko menshi agira ku mushahara w'umugore. Aya wivuge wewe, wivuge tuvuga abagabo mu bintu abagabo bakunda kumenya amafaranga umugore ahembwa. Mu bintu abagore bakunda kumenya amafaranga umugabo ahembwa. Ntawe udakunda kumenya umushahara w'urugo. Erega ikintu tuzomenya ni question ya responsabilité. Kumenya amafaranga umugore ahembwa no kumenya amafaranga umugabo ahembwa. Muri responsabilité reka mvuga kino kintu kugira ngo ihuze nico. Umuntu akwiye kumenya limites. Umugore tubona ko bunyine hari abagabo buzuza inshingano ariko bazabanywa inzoga. Jewe wenda sinkijijwe nzanywa inzoga, ariko inshingano zose nzanishurira abana ku ishuri, kishura inzu, banye n'umugore wanje neza, inzoga zanje ntiziranteranya n'umugore. Sindamenya Imana, abo nabo turabasabira kuzamenya umwami Yesu bave no muri izo nzoga. Suko ku mugoroba fashe 1,000 canje c'amakenya cyangwa 10,000 by'amanyarwanda, ndagiye kugira ngo nicarane n'abandi bagabo. Uziko mukabara umuntu hakura inshuti, uziko mukabara umuntu hakura bakomeye muzagendana urugenzi rurerure, uziko mukabara umuntu hakura akazi, kandi ka kazi kakazagaburira wa mudamu wanje. Abadamu nabo bagito akavuga ngo umugabo ngo yagiye mu kabari ngo ndabijane buhoro kuzageza umugabo akize mu mitekerereze, ahubwo ko amushira amutraumatiza cyane, niko umugabo akenera kunywa inzoga nyinshi kugira ngo arebe ko yosinzira urusaku rwuriya mugore. Umugore akwiye kumenya hagera, umugabo akamenya hagera. Urantegera? Muri responsabilité habamo n'amalimiti. Umugabo yishurira abana ku mashuri, yishura inzu, agaburira umugore, yambika umugore, ariko kandi afata nako gacupa kiwe k'inzoga
arayinywa. Muri ico gihe umugore ategerezwa gufata umugabo neza. Ururimi rwiza rw'umugore ruzakiza umugabo wiwe na zanzoka. Wasanga rega nako kabari ariho hava ibitekerezo. Uziko hari abagiye mu kabari kubera yuko batewe stress n'abagore. Nabyo bibaho cyane. Ivyo bibaho. Umugore mwiza rero akura umugabo mu kabari. Umugore mubi rero atera umugabo kuja mu kabari. Niba umugore atera umugabo stress imujana mu kabari, uwo ni umugore utaramenye responsabilité ziwe muri famille. Umugore uri responsable mu mutwe akura umugabo mu kabari kandi akihanganira faiblesse niyo yamushatse akabamo ururimi rwiwe rwiza. Hari umugore umwe twigeze kuganira arambwira ngo umusengero umugabo wiwe ngaba mu kabari. Buke yarambwira ati nateye intambwe umugabo wanje ntakija mu kabari, asigaye ava ukazi kamubwira ngo sheri turagukeneye nk'abana, reka twicarane papa muri famille. Sawa sawa. None ubwo tugiye kwicarana muri famille kugira ngo utaja mu kabari, reka ntume umukozi agenda kuzanire amacupa 3 yawe, nubundi warambwiye ko utazuyarenza na 3, reka agenda yakuzanire. Ubwo tugukeneye n'abana, dukeneye affection yawe nka papa muri famille. Bakayaza n'umugabo ati na amahoro, barayazana bayashira ku meza, umugabo arayasoma. None atangira gusinda, iyo umuntu yasinze arigazagira cyo gasanga avuze nabi. Buco umugore arambwira ati sheri wankoya 3 urasinda utangira gutuka abana ndetse nanje urantuka. Umugabo ati niko byagenze, noneho uzonzanire 2. Bukeye umugore amuzanira 2. Arambwira ati nubundi wasinze dore ukuntu warayukomeretse 2 nawe waguye ugiye kuja muri dusha. Umugabo ati niko byagenze uzanzanire 1. Umugore ararimuzanira. Arangize umugore aramubwira ati cyagiye twari twicaye mu bukwe numvishe nibagiye kubwira ngo witere parfum umbabarire sheri mukunzi, nibagiye kubwira ngo witere parfum, numvishe uhumura inzoga bintera isoni, ndavuga ngo none n'abandi bantu bumvishe umwuka wawe ko wahumuye inzoga. Umugabo aramubwira niko byagenze. Umugore aramubwira sheri twazagiye gusenga niyinga byibura tukajana ukanubahisha tukagera ku ikanisa. Urumva umugabo araruha yisanga yageze kwikanisa. Akijijwe n'iki? Yakijijwe n'umugore uri responsable. Umugore yatekereje ko umugabo adakwiye kuja mu kabari agura inzoga ayisomera mu rugiwe. Umugore atekereza ko umugabo akwiye gusoma 2. Umugore atekereza ko umugabo akwiye gusoma 1. Umugore abwira umugabo ngo mperekeza kwe nubahisha byibura 1 abandi bagore bamenye n'umugabo wanje aho nsengera. Bageze kwikanisa umugabo yumva Yesu. Umugabo abwira umugore erega n'uyu munezero mugira kurya ibi bibaho kuriya bari abagabo bose ntibaza basinda. Umugabo abwira umugore ngo désormais kuva none sinzongera gusinda, nkeneye nanjura munezero nabonye mu nzu y'Imana. Reka nkubwire uriya mugabo yakijijwe agakizake n'ubwenge bw'umugore uri responsable. Erega responsabilité so gwahira famille gusa birasaba no gukiza umuntu mu mitekerereze. Shobora kuba naraturanye na madame afite ubwenge jewe ndeba nkabusuzugura ngo nashatse umugore ugira ubwenge buke. Fite responsabilité yo gukuza ubwenge bw'umugore akazagera ku kigero nifuza, kandi sinkwiye gucika intege. Sinzi ko wanumvise kugira ngo umuntu azagira ubwenge bugere ku kigero we wifuza nimba ufite bwinshi n'urugenzi rurerure. Uzamubwira nibuca akugaragarize bwa bwenge buke ntukaruhe. Uzamenye ko ubwenge psychology y'umuntu ababyiga igereranywa n'umurima uhingwa. Uwo murima amara guhingwa ugaterwa mu intere ukazera. Biradusaba kudacika intege kuzageza duhinduye abagore bacu abanyabwenge. Abagore birabasaba kudacika intege kuzageza muhinduye abagabo banyu abanyabwenge. Abafite abagabo babasinzi birabasaba kuba responsable kuzageza mubakuye mu kabari mukoresheje ubwenge. Abafite abagabo bafite abagore bibinani birabasaba ubwenge kuzageza urugo rwanyu rubaye ruzima. Murakoze nakagaruka Imana. Murakoze cyane. Reka tugarukirize hano kino kiganiro naho utaha tuzagikomeza tuvuge no kuzindi pwe n'undi zishobora gutera divorce mu rugo. Murakoze rero mwe mwari mudukurikiye, commentaire zanyu turazisoma mu kiganiro gikurikiraho nizo tuzibandaho n'ubundi dusubiza ibibazo bimwe mwabajije, ndetse kandi tunavuga kuri pwe zindi namwe mwifuza yuko twavuga n'ubundi mu bitera divorce. Mutibagiwe n'ubundi gusubiza cya kibazo nimba ari umugore cyangwa se nimba ari umugabo divorce ivaho. Murakoze.